Hei hi Akashvani Aizolani Chanchin Thar Achhiar tu Silin Sang Puya Chief Minister Pulal Oman Police na chu Harsana Tok Tran Puya ni ti mi hlimna ain mang an na retamzok ani thina wangin rongbol ngai poimot hu choi tun hani thum chunga ro sur chu Mizoram mun sang sanga chena thena mun then khata in chim omin tuilena wanga chenein chu sanan oma in kalpana kongping omnol bok ram pathum tlotora jin chuak Prime Minister Narendra Modi jan hlotling taka Indonesia tlo hnuin zan khan Australia ko pui Melbourne thleng External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar chuan nimin khan kuwait ramshro to Crown Prince Sheikh Sabah Al Khaled Al Sabah akom Chief Minister Pulal do Oman Police na chu Harsana Tok Tran Puya ni ti mi hlimna ain mang an na hriat tur tamjok ania wangin rongbolna anga ngai poimot hu soi nimin khan Chief Minister hena pisa Mizoram Police Service Officer Administrative Training Institute da training mek mi pariate koma MPS training mek te chu thiamna sang tak tak ne ania wangin antang kai hle don ti athila zirna tluang pa ngaya thiamna ba ka hindi tong thiama poimoti soin information technology lama po mason zera tul thu asoi bok ani RD Minister Professor Lani Loman Kumsani Samli Pasir Indian Ram Mason ni atum nakal zela VBG Ramji kalthangin mi puiten mo phuna an nei ti asoi nimin khan Mizoram Sarkar noya RD AD bot sain VBG Ramji honna hunwana pa hola bot saini Professor Lani Loman Indian Ram Mason ni atum nakonga VBG Ramji chopai mo hleti mitinin tawdana la din hun harsa jok te khai chuna tur ani awangin sarkarin angai poimo thu soini Minister chuan state sarkarin VBG Ramji tum ve tur cheng vai bel cha samni pare chu Chief Minister of Finance lamin angai poimo awangin sumlama harsana omdon o thu soya alotlina chumi puite VC te official te thona ai nga tur thu soi ani Minister chuan VBG Ramji scheme nang poimo pakha cha tui niang na takane ni ati PC nan tang kopin ti khorin tlak tak siam an tum thu soya India le Israel sarkar tangkopin Mizoram atui niang nar taka omzel theinan malana kalpui me kan itho soibok he scheme thar noi hian ni za samni pangai hlona himi puite ezona nen inkung ka tat ni in department tangten tangkopin changklong jok ezona duang toram malana kalpui me kan ithu asoibok ani Agriculture Minister PPC Vanal Rotan mason na tlon tlingom theinan hun sang sanga scheme kalpui dan enfi appointment Hussein sarkar thokte chu lo nei tu te kai shoi tun ani nge tul thu soi nimin khan conference hall Directorate of Agriculture and Farmers Welfare Agriculture and Farmers Welfare Department noya scheme sang sang malakna clearly na hun review meeting nei ni he hun hian PPC Vanal Road chuan department noya scheme tam tak nei te tilotling tura rin omlet nem ngai taka mi puite ta na thokchun somjel turin thoktu te cha scheme hotlin theinan sarkar thokte chu kun thoktu te kai shoi tu ani appointment thu soi ani Minister chuan Mizoram Green Revolution thlen ve theinan kalkhom te chu tana turina cha ta thona ril rupek tama poimo ti soin kun thoktu te masona chuan ram masona athlen thei ti asoi bok ani tun hnai ni thum chunga ro asur chuan Mizoram hun sang sanga chiatna thlena mun then khata in chim omin tuile na wanga chena in chu sanan oma in kalpona kongping omnol bokani State Disaster Management and Rehabilitation Department soidanin tun hnai ni thum chung ro sur chuan chiatna thlenna sa hlei lungka wanga kongthen fan ngai mun then khata oma mun sang sanga kongping omin leimin omboka chena thena wanga nuna chan ero an omlo wani sarkar hotu de soidanin lunglei district chu ro sura wanga chena thena sat berna munani ko thang tui pui chim china san zelo wangin tlabung kho chunga chung ko pasar in an chena in an chu sana tui lena wanga chen in chu san te he zirna in ne munram chang danga anin thiaru ri phot ani ko thang tui pui hian len nam panzel re wangin tui pui kam hnai dewa om chung ko dang po in rawling tura she tirani ko thang tui pui hnar lama po ro ala surji zel ri awangin tui chim chin hi sang sum zel theidin mun ading ani hempa ka hian bolte dai National Highway 54 leimin chuan kong no ping vekim leimin huna hin excavator pani in ngortakin ten fai na an thok reng chungin lei ala tlang bil zela wangin kong hi tundin huna ala tlang ri lova lungla kan correspondent soidanin liu thetang khang hi za chong omin jinmi tang khang mi za thum don chu bolte khotlangin ri na tur angai to sakbok ani kan correspondent report ngai tha Aizola chuan voina tangin kulikon ngai zela lungta then fai ani dona wangin kulikona tanga sai khama kon kong pui kharania Aizol Traffic SP Pusi Vanal Venan Shetiana ti chuadanin Aizol District Disaster Management Authority ruahman na then fai ni dona wangin na tho chung kulikon le sai khama konin kar kong pui su liop thei ang chi ma atlan tlang thei lo kharania
kongpui khar ani chung hian sai khama kon lama tanga kuli kon pan tur te chu shidai kon lama kalin pikarot lama tlan tur ania kuli kon lama tanga sai khama kon pan tur te chu tlang num lama kal tur ani thunga heng kongpui pahnya hian MMV chin chung lam chu tlan phal ani lo ani Isaac Zorom sang Akashvani News Aizawl Mei chenau bang choi kan na na duan project thai choni nu chanimin khan champhai tlang zarani Women and Child Development Social Welfare and Tribal Affairs Department boss say project thai choni nu hi nimin khan ain PR auditorium champhai de chuborsa pumomet akip chuna tlang zara zela no pangta ta na poimo zia soin thai choni nu na fanu ta na in pek na chuan nu te tan chona na sa taka pek thu soya project ka tlangin me chino pangten mahun du om tak an nge be sei thu soya me chino pangcho ni lovin mi pano pangthleng poin no pangten ir atanga poisa kho sak poimo ti soin SSY noya poisa lo kho sak hiam zina sang zong an thlen huna antan lutak ani don thu soya kumsom peret an atangin anna chok thaya he hian zina konga harsana tam tak an to na tura aveng don ti soi ani project ming thai choni nu ti hi mizo hale thon thulama thai choni nu minga tanga lakani a he project hian me cheno pangte malam huna tan sum da saka an zina le nu pui pasal ne nu mamo atan sum omsa siamte BBBP program angin me cheno pangte chu sum da na manga an ma ani din hun ti chak jokte nu le pateril ru siam thata fanu tan sum da he poi moniti riat tir le thlasom chungin kumsom hnoilam he cheno pang sang le som nga te SSY scheme ha lu tir te chu atum tlang pui ani mizo zulai pol General Headquarters right to the Special Intensive Revision ne me ka chakma khothen khata voter pung tamlu tuk chu Central Young Chakma Association ne Mizoram Chakma Students Union tenen amuna kalchila atulanga malak antum ti an soi nimen MZP General Headquarters Aizola to third header to ten komna MZP right to the chuan sarkar lai puina phut anga SIR ne me ka chakma khothen khata voter punna chu ana salu tuk thule hi thilrin hel om tak ani thute document nem hanga voter ID hills siaman tam nia thuan don thu te ba ka Aadhaar card po alem siam the anom nia an ngai wangin film khorangai len in ti a abi takin red zone ne yellow zone election officer ARO le AERO te film khur tur an du thu le chakma khosoma pakwa te chu uluk le zola enon an du ti an soi ani MZP shroid de chuan West Bengal Special Intensive Revision kalpuina po West Bengal huam chunga chakma omten Mizoram document an nei nual thule heng document te hi enfial tur Mizoram ron thon om nual ni in an soi bok ani ARO election officer te ko verification ne kuna red le yellow ama ko bi kan ne kuna ko film kun le wala ko mo ro bo du te ko ka kan ne ta mu ni ti ka kan soi BJP shruai tulhun punirpam chakma chu chakma autonomous district council chief executive member ta nimin khan rinum thu temtira laklu ani nimina kamla nagar chongtea CADC arang culture hola laklu in khoma hian longtai borsap podonil rot sanga chuan BJP le ZPM thaktu din an thlan CM punirpam chakma hi thuti malak tirani CM thar nirpam chakma chan CADC huab zo longtlang le mi pu sarkar din tur malak ani tur thute masona kongsang sang zirna kolpetha kongpui thalai te tana thar siam le adangte ngai poimo ani tur tho se baka CADC masona turin akai shoi sarkarin the to pachu tur thu NTMA hemi konga hian thanam ngai taka sarkar troi om turin CADC hom chunga VC tlomai pol kongsang le mi puite asom hal bok ani chanchin thar Akashvani Aizawl tanga pon ani a voin chanu dak ni le chan be chanchin thari pon ani ang ram pathum tlo tourism chuak Prime Minister Narendra Modi chuan hloting taka Indonesia tlo hnui ni zan khan Australia khopui Melbourne thlanga Melbourne and Australia Minister for Housing Minister for Homelessness le Minister for Cities Claire O'Neill chuan lo hmoka Melbourne India mi cheng thanam thekna lo lombok ani acham chungin Prime Minister Modi hen India Australia annual summit vai thumna telanga India Australia CEO forum tel don boka sumdong ho tu kalkhom te ma thu soyang Pumodi on social media lama Australia Prime Minister Anthony Albanese nena income na hun thatak anne ape se thu soi bok ani External Affairs Minister Dr. Hesation Karachoni Min Khan Kuwait Ramshroi to Crown Prince Sheikh Sabah Al Khalid Al Sabah Koma Heuna in position Karachon Prime Minister Narendra Modi in Crown Prince du sakna hlana India le Kuwait in net in mason sel tura Crown Prince malak na lom thu soini External Affairs Minister hian Kuwait Prime Minister Sheikh Ahmed Abdullah Al Ahmad Al Sabah Komboka India mi cheng te hamthana tule an mason tura theto pachu awangin lom thu shrila Dr. Jason Karhian Kuwait Defense Minister Abdullah Ali Abdullah Al Salem Al Sabah Ahmubok ani
chanchin thar serti top na na tlang pui chief minister pulal do oman police na chu harsina tok tan pui ani ti a mi hlimna ain mangana shet tamsok ani thina wangin rongbolang ang epoimot khu soi tun nai ni thum chunga ro sur chuan mizoram hun sang sanga chian a thlena muthin khata inchim omin tuilena wanga chen na in chosan an oma in kalpana kongping omnol bok ram pathum tlo tourism chuak prime minister narendra modi chuan hlotling taka indonesia atlo nu in nizan khan australia khapui melbourne a thleng external affairs minister dr jason karachuan nimin khan kuwait ramshroi tu crown prince sheikh sabah al khalid al sabah kom chuti zong chu chan chin thar kan pon thei chu ani